tuturor, mă numesc Rară. Din videoclipul de astăzi trebuie să mă duc până la baie. Trebuie să așteptați să vedeți dacă se mișcă lumea sau nu. Stați un pic. Așa. Aici e luna. Aici. Și punem aici. Și când vii, să îmi ziceți like. Let's order McDonald's. Okay, with a Big Mac for me. Okay, it's coming. Yes, sir. Yes, sir. A few minutes later. Let's go. Here is your order, sir. Stop shaking the food. Why are you dancing? I am so happy with my job today. It's so fun. The earning is good. Good for you. Can you stop shaking the food and give it to me? Okay, okay. Thanks. Yes, sir! Good morning, sir. You're fired for breaking rules. What? But why? What did I do? No more questions. Bad delivery. I thought it was my lucky day. Ain't doing this job again. Bă, prieten, vine domn părinte, hai că trebuie să